Bijot bere roro ami sian dua na daw. Imaneng manopot tamu berek pate. Ala na marsai ini na berekku. Coppe bere wakami di cop bere ma sipanganon na yas asang giat makor daging tu pamatang muna so nagsemersai bema dek ka berek pate. Ade. Coppe bere ikut botol dulu ngunate bere. Dada gabe ala dangarok sude na diba gabe pata semangat diba. Roro kami sodok na tulang iya nama buat Indomie asang giat Indomie boy menyegarkan tubuhmu na tulangmu asai bukan na tulang ma Indomie ini mak om Indomie bere Indomie bere mermacam do bere om arong do arai bumbuna arong do tinggal kami bere iwak kami do bumbuna do piranyoko anggia mana bumbuna do pirano do boleh baru mu bayar irobus gabe tapi sibuk tu bargo tu pamatang muna bere ate bere ate alu sedia pe bere na iwak kami bere sayang gia ma bere boy makor hot tu naringgan ala anak pola si sedia de suatu pamnami tu bereku sampai bere iwak kami tong aksi video tio imat na marisi di topai bere na warna ungu tapi bere nargai bere do sudah tempat no bere nargai bere bolu eli udah na budari bere tempat no umar karo tempat no sian na huan namio alai nang apala naman ne kana siate bere rak maboto ramu kolanon nama bas kamna de bere na ope bere bas komo bere Jangan langsung masalah. Dot ni kamu mula bere masuk nami dot tapai bere aku na pulagi bere. Tapai bere kesukaan dinat. Asa songon nasiman nida natutua. Dua mata lor bere sada be mau bere asa tabba telurmu. Nak kita hitung bere. Bumbu napa bere. Rasa saji kulon. Nangarong bere bumbu sama dapatmu bere di Indonesia. Mawalapan tulang di Sumatera Utara. Alai di Indonesia nangarong bere di Sumatera Utara orang mau. Jadi bere. Luar biasa kita bere. Rak mamang dia kita bere. Ede Indomie. Sada dua tolu. Indomie seleraku. Oke.